Gusjenica koja je postala leptir. Dobro jutro, gusjenice. Dobro jutro, mala gusjenice. Možda me gusjenica ne razumije, ali ja ne govorim gusjenički jezik. Ako budem govorila sporije, možda će me lakše razumjeti. Drage gospodine gusjenico, nisam sigurna razumijete li me ili ne, ali želim vam dobro jutro, jer je tako predivan dan i ja sam tako sretna. A kad sam zbilja sretna, želim prijateljima zaželjeti dobro jutro. Danas nije baš dobar dan. Zašto nije dobar dan? Mislila sam, ako je meni dobar dan, da je onda i svima ostalima. Cijelog života želim vidjeti svijet, posjetiti mnoga mjesta, no ja sam obična gusjenica i neću imati priliku ništa vidjeti, ni oceane, ni šume, ni vulkane. Ja imam rješenje tvog problema. Samo se trebaš kretati malo brže. I ne mislim malo brže, nego puno brže. Pogledaj mene kako jurim. Ako se krećem sporo poput tebe, idem vrlo polako. No ako krenem brže, sad sam ovdje. Sad sam ovdje, sad sam ovdje, sad sam ovdje, a sad sam ovdje, a sad sam ovdje, a sad sam ovdje, a sad sam ovdje. Milo, mislim da trebamo vidjeti što nije u redu s Mumu. Pitam se što ju je spopalo. Što je s tobom, Mumu? Sa mnom je sve u redu. Naš prijatelj, gospodin Gusjenica, žalostan je jer želi putovati. Ali je jadnik spor. Nikad nigdje ne stiže. I sama sam mu govorila da ako bi se kretao brže, jako brže, stigao bi na više mjesta. Ali Mumu, ne shvaćaš da se ti krećeš vrlo brzo jer si brza kravica. Gospodin Gusjenica nikad neće moći biti brz kao ti. Vrlo je malen i nema debele noge poput tebe. Znaš? Hej, nemam debele noge. Gospodine Gusjenico, nemoj biti žalostan. Obećavam ti da ćeš za nekoliko dana moći ići daleko i koliko god brzo želiš. Kako će to biti moguće? Jesi li ikad čuo za metamorfozu? Ne. Pa to je nešto čudesno što će se i tebi dogoditi. Uskoro više nećeš biti obična gusjenica i pretvorit ćeš se u najljepšeg leptira u dolini. Leptira? Dođe vrijeme kada se sve gusjenice pretvore u krasne leptire i onda mogu letjeti kamo god žele. Onda kad ću se pretvoriti u leptira? Prvo što moraš napraviti je čahura, a onda moraš spavati u njoj. A kad se probudiš, već ćeš biti leptir. Hvala vam, prijatelji, jako ste me usrećili. Mumu, ne budi nestrpljiva. Gospodin Gusjenica možda još danima neće postati leptir. E pa ja ostajem. Kako želiš. Ba! Vidimo se kasnije.
izlazi! Pogledajte, on izlazi! Hajde, gospodine Gusjenico, možete vi to, hajde! On nije više gospodin Gusjenica, sad je gospodin Leptir. Ista stvar. Važno je da se pretvorio u nešto predivno. Da! Kako je lijep! I ja želim biti Leptir poput njega, tako zgodan i prekrasan. I ja isto. Kako si lijep! Leti, leti! Leti, Leptiriću, leti kamo god želiš. Sada te ništa ne može spriječiti da odeš kamo god želiš. Možeš letiti slobodno poput vjetra. Uobraženi lav. Znaš što, Mumu? Mislim da sam sve ljepša iz dana u dan. Ne znam je li to zbog mojih slatkih ušiju ili ljubkog vrata, ali najljepša sam žirafa u dolini. Rita, ti si jedina žirafa u dolini, zato i jesi najljepša. Jesi li primijetila kako je lijepo onaj lav s tom divnom grivom i zelenim očima, snažnim šapama i slatkim repom? A ti oštri zubi! Zdravo, gospodine lave! Ps, ps. Zdravo! Sigurno će meni nešto reći. Bog, lave! Kako si danas? Potpuno nas ignorira, ali je tako sladak da idem razgovarati s njim. Imate prekrasnu grivu. Smijem li dotaknuti? Znam da sam zgodan. Kosa mi je savršena. Oči su mi poput sunca. Najljepša sam životinja u svemiru. Kako vas dvije možete podnijeti da tako čudno izgledate? Kravo, ti si previše spužvasta, oči su ti previše razdvojene, a nos ti je pa ne mogu ga ni opisati. A ti, dugačka spodobo, kako to samo vrat imaš i kakve su ti to boje? To mi se uopće ne sviđa. Mumu, bio je tako zloban prema nama. Mislite li da su mi oči previše razdvojene i da mi je nos velik? Naravno da ne, Mumu. Ti si vrlo lijepa krava. Imaš velike predivne oči i savršen nos. Zašto postavljaš to čudno pitanje, Mumu? Malo prije Rita i ja smo šetale kraj jezera i vidjele lava. Bio je to prekrasan lav. Imao je najljepšu grivu i oči kao sunce. I lijepe zube, vrlo bijele. Sigurno ih pere svaki dan. Onda smo išle razgovarati s njim, a on uopće nije obraćao pažnju na nas. Ali ne znam zašto nam je počeo govoriti da smo ružne i da su nam oči previše razdvojene i vrat predugačak. To je lav bio pun sebe. To ne može ostati na tome. Moramo pokazati tom lavu da se prema svakome treba odnositi s poštovanjem i da nije u redu govoriti ružno o drugima. Znam! Zašto ne učinimo da lav pomisli kako je zbilja ružan? Tako će shvatiti da ne može natjerati drugi da se loše osjećaju. A kako ćemo natjerati lava da misli da je ružan? Zašto ne bismo odjenuli Alfreda u lava i učinili da bude stvarno ružan? Da, učinimo to! Oprostite, ali nemam namjeru maskirati se ni u što. Ma daj, Alfrede, učini to za nas! Ne računajte na mene. Alfrede, izgledaš odlično. Moraš ići iza slapa, tako da kad se lav pogleda, bit će si jako, jako čudan. A mi ostali ćemo se sakriti da nas lav ne vidi. Napravimo probu, Alfrede. Kad se pogledam u vodu, približi se površini. Spreman? 1, 2, 3.
Odlično! Taj će se lav sigurno pošteno preplašiti. Tako sam zgodan. Izgledam tako dobro. Tako sam ružan. Zgodan sam. To se meni ne može dogoditi. Odjednom sam ružan. Sigurno mi se pričinjava. Ne! Bilo je super! Jeste li vidjeli izraz lica na tom uobraženom lavu? Milo, jadni gospodin lav, sad je tužan. Moramo mu reći istinu. Idemo, Mumu! Moramo ukratiti lava! Zdravo, gospodine lave! Znam da me ne volite, jer sam vam ranije rekao neke ružne stvari. Uvijek sam se svima rugao, ali sada sam kao i svi. Zapravo, gospodine lave, i dalje ste lijepi kao što ste i bili. A ako nam ne vjerujete, idite još jednom pogledati svoj odraz u vodi. Ne osuđujem se, ne bih mogao podnijeti još jedanput tu ružnu facu. Ma daj, zgodan si, ali i kukavica. Pogledaj se već jednom. Još sam zgodan, da. Hvala vam, cure, stvarno ste me razveselile. Žao mi je zbog svega što sam vam prije rekao. Zapravo mislim da ste obje vrlo lijepe. Ovaj je lav naučio vrlo važnu lekciju. Da svi imamo lijepih osobina. Alfred malo govori, ali kaže puno. Milo ima odlične ideje. Talalo je pametan, Mumu je jako draga, Olga je vrlo lijepa, a ja sam najbolja od svih vas. Kornjača! Znaš što, Rita? Kad odrastem, želim imati bar 2 djece. Kravicu poput mene i bika kao što je moj tata. Čekaj, mislim da ću imati 2 kravice i 1 bikića. Curice su mi draže, ali sigurno je bolje da se 2 curice igraju s 2 dečka. Da, 2 kravice i 2 bikića. Ja uopće ne želim imati djecu. Ne mogu ih podnijeti. Po cijele dane plaču, jedu, a nakon toliko jedenja ne mogu prestati... Znaš. Znam što? Znaš, Mumu, bebe cijeli dan spavaju, jedu i... Ne razumijem, Rita. U čemu je problem? Boli li te grlo ili nešto? Da vidimo, Mumu, što ti radiš svaki dan? Pa, svaki dan se probudim i operem zube. Dobro, i onda? Pa, onda dobro doručkujem. A onda? Pa, onda se idem igrati s tobom. Da, a onda? Onda ponovno jedem. Ali, Mumu, zar nikad ne ideš na WC? Naravno da idem, svaki dan. To sam ti pokušavala reći, da djeca po cijele dane... to rade. Što rade? Nije bitno, Mumu, idem prošetati. Da, Rita, sigurno ideš, zar ne? Mumu! Ma samo sam se šalila. Čekaj, idem s tobom. Što gledaš, Rita? Pogledaj ovu čudnu stvar. Što je to čudno? To je samo kamen. To nije kamen, Mumu, to je jaje. Čije jaje? Pa, mogle bi biti zmijsko jaje ili dinosaurovo. Ili žirafino. Žirafe se ne legu iz jajeta, Mumu. Mi smo sisavci, baš kao i krave. Pa što bismo trebali učiniti s tim jajetom? Ako nađeš jaje, moraš ga ostaviti gdje si ga našao, bez diranja, i čekati da njegova mama dođe po njega. Izgleda kao da je napušteno. Imaš pravo, Mumu. Trebali bismo reći svima, pa da možemo zajedno odlučiti što ćemo s jajetom. Milo! Olga! Talalo! Alfrede! Dođite brzo! Imamo vam nešto nevjerojatno za reći.
Mumu i ja našli smo napušteno jaje kraj staze. A znate li od koje je životinje? Ne znamo, ali stvarno je veliko. Mislim da znam od koje je životinje. Od koje, Mumu? Uvjerena sam da je to kravlje jaje. Ali krave ne nesu jaja, vi ste sisavci, Mumu. Pa da, tako svi na svijetu misle. Ali mislim da ja znam čarobnu tajnu. Kakvu tajnu? To je velika tajna krava poput mene. Ali više ću vam ispričati drugi put. Mumu, svakog te dana sve manje razumijemo. Idemo radije provjeriti to napušteno jaje. Jaje je ovdje. Izgleda kao jaje neke manje životinje. Meni sliči na dinosaurovo jaje. Nema šanse, to je kravlje jaje. Meni izgleda kao Noevo jaje, ali nisam siguran. Obzirom na moje golemo iskustvo na polju znanosti o životinjama, mogu zaključiti da je to jaje... Miče se! Sad ćete vidjeti da će krava izaći iz njega. I još jedna noga. Tako su lijepe, a preslatko. Ovo mi se jako sviđa. Oprezno! Oprezno! Nemojte stati na to! Kako je lijepo! Mama! Mama! Kako slatko! Misli da si mu ti mama. Kako to misliš, mama? Nije istina! Ja ti nisam mama! Idi sad, idi kući! Mama! Mama! Nemoj me slijediti jer ja ti nisam mama! Odlazi, bubo! Sigurno će ti mama uskoro doći. Vraćaj se dolje! Ma ja ti nisam mama! Ne gledaj me tako! Rekla sam ti da me ne gledaš tako! Neodoljivo, tako si slatka! Što nije u redu? Želiš jednu malu pusicu? Dođi, mamici, dođi, mamici. Zvaću te Korni. Volim kornjače. Daj mi pusicu. Imamo novog člana obitelji. Rita. Kako ružna krava, zar ne? Jesam li ja bila tako ružna kad sam bila mala? Mumu, to nije krava, to je kornjača. I mislila sam da je tu nešto čudno. Iako, ako malo bolje pogledaš, stvarno liči na kravu. Aj.